Ada Abirta kelang rapid aradu ana pansmi aprang sinil hinpen. Ada pimi gadam pajuriglo kardamt. Non ada Abirta ke than ponjibang nili jitramsa. Asin non Abirta thipi lang sina. Karbi Longri Abirta Panchayat election dang pilong le pupensi. KSA Hamren Regional Committee atumpen West Karbi Longri DC phanpin puralu pajirdam. Nilip MSC konsensi angkang along tomon arvi ke thia japansi richo mili chuntron arong hawar alapen ki tibung arong hawar along ongdung hemrit kana hogdun. Bogosen Municipal Board Chairman Kimi Sardeli be amethang ang hoy ke chingni ke cheng. Palm oil arong ke ipen ali ke chelong aputhak Palm Oil Plantations Committee Mahamaya Cluster atumpen phrengke main ini ponsi klardak pen pachini pon. Non buthot birtang ton pen lang ponek sinang. Karbi Longri 6 Sidul Alongri lasi 6 Sidul Alongri long bangki Panchayat elections ki BG aron hawi lasi lada Karbi Longki Panchayat election na bilong li pupensi KSA atum sodakpen pachini ponsi Assam Chief Minister aphanpin puralu panongsi Assistant Parbananda Daure aphanpin puralu pajirdam labang supin puralu pajirdam along semi KSA Hamren Regional Committee amaipu Prasanto ingti konchunbang Anthony Tisu lapanari sang hutunda chitong dun. Lapanchot kalisi votalang su municipal board dokok aphisami panchayat office na kikim tan stami nonamat chipi veknang jibuta KSA tumpen sodak pen jong pantu. Kedam tanga pora hud meghalai MDC kirik hud sami nizang Karbi along jirkendeng arlu nang lut choksi vote kirik amai sami pedepon lo. Lapuson taksi non Nagaur district panchayat elections ke pedepon hud sami nizang Karbi long nang lut choksi duramla MC konsensi ke parlopon angkang rong thongke pratrok arlu nang lut chok pansi panchayat elections na pikok lo. La so puthak sami rat tum sami manghu prong lo. Aphongtin election hut pensi Karbi Anglong sang dut bom lang le putang ti Karbi Anglong along le 10,434 square kilometer ke dolang ma. CM Dr. Turam rong hang sami mai meeting along sami kai kmenta keding zever. Karbi Anglong along le ke chujing bat jir sami ka prek tum han pidek thipu tangte non councilor sor tum pe people si kang sam dun ri roposi habra rat tum pen sami karju pe po. Hamren pen raikom be Karbi Longri Abirta. Bangala pulo ala non penap 7 ani panchayat election ni jogi bathalang soiria kapuri dun so lampu ta posin na DC office long memorandum nang thonang koklo lapen nang thonang alam mangala pulo Karbi Long autonomous council Duaramla constituency si kapuri le ko sonsi panchayat election along papuri del labang itu manghumi me lam lo lapen la ke manghu vek nei lapen labang so adai bangkala ke district administration umda ke chokche do lapen Karbi Long autonomous council kachari ke chalon umda kili damdet do koklo tema hadak local MDC ake hai probat aro tame cilangon akirat pusini lipene jongkonang kokpo tema alangli homosi alangli constituency ke alangli cilang vekning lapen alangli ke kangon vekning polo lapen Karbi Long autonomous council long alangli pressar pi vek pring polo sitapi posi alangli ingsamri lo ingsamri de neng ke alangli jong vek jong dakaning ke as a leaders lo te asi alangli ta ke chokchi do koklo la sila so ining siksak ining pung poyone si nilitum ke pindak Karbi student association Hamren regional committee tum alogot nilita central committee IT cell secretary same nang kidunang koklo nak memorandum DC panongsi atau CM han Dr. Himanto Biswasarma panongsi DC are dengsi pini itu memorandum pipon lo dan ki mo ke vangi prang ani bangke kaya teng kaya mang asonsi paduneng la suria ke la ke autonomous council area pinapot asong area kaya la so ang teng duneng pu kamat hapen sini tum lo pak pilo aron repen illegally kosonsi baithalang so along mata votarlang so along kosonsi panchayat office nang kimnong tan lo baithalang so municipal board atumta amek chichar chilang man onta Karbi Long autonomous council long le puke chini nenge polo eta baithalang so tak ki viglo itu makar bidum si ke chok chelo hada ka chairman ta bangka preklo Karbi lo ke pipo selang lahe langon ke lo 6 long le 6 landar puke lang chini pameneng ke seta ke langonde ajone cari inde jone hada ke panchayat office tabang authority tumpen nang kimpitan nasi kecok cekele leke lai talo do piglo dake lalu lasi immediately dismantle ding pun itu dak memorandum no mention pon do non amat training na office pusin tu jong pon do da Kedam tang aru ni phai trok oni ada por phai ke pa por malom nilip MC consensi ke parlopot richo mili chuntron arong lapen ki timbung arong hawara long tomon thi ke jaba jok pansi ongdung hemrit samin na hok dun do tin la lap la
RV ke thi tomon ke thi hut hemar lo ke du hormortar sami kichrim dun tong thatera jokban si angton hormortar sami hingdu dun lablo non alang li tum ki thuk thek thilo ki chumu we ki jun mu we si chi chagra prong lo lasi Karbi Longri Thomas Council long ke tu ke thi ding tum sami nangra vek thapus ki sung ke phobek ara tum pension ripon baji cap alom do Anarlo hedi anarlo baji cap alom si tumon parting ba pinangan kehing nudulo hemar lo ta RVB atlo barandala hongkuban ta oil lab lo e peri anda cham lab lo jo hormon ta pinang ta sik sak dolo nang lemen ben arong men limen ke moses phangcho ni di dak nil tumarong ke chun teron arong chomili chumili nile contingency lo de ni competency lo te lanang ni hemadung ta ladak bang ke nili tumang ong lo e babu sing teron ahem lo ladak ta we pin lo oil lab lo Makin sik sak olo din siksak ulo la tunta sang na cham elo chu ge juna hormon ta avelo peri nda nong wigit alat kidung rong na market la si halada timung arong tas abi pin lo halada ka domer kep ke avelo oil dilap lo timung arong ta lapan kaprek long mang Abirta bilang de avela non ma da litum li long la timung arong da chun teron arong ma ke hing no thetam lanang tum chuntiron rechomili chuntiron arong long bangke non make don thom nyan cholang de lan chal laki oi binong bangke binong ma ke tela bang sonang li hem lom la tumon parting ki wang pen hema sar nung ki oi Abirta ke long pen ko mane ki the ding tum nang li hem nang humri wang mala nili hem nang ke humri ke la non korte boson rong pharlo lang li ke college along principal lang li phan ni ka the phan lang lo lang li nang humri nang lang lo lang li tan chi long lo la pen alang li wang we prang ke ko mane tum dak nang li hem long ki wang la puson dulu ma avela abelang de bangke Karbi Longri Thomas Council la tum pen appointment pidet pen aphiki kedam tang aruni phai phorni o taking ding that aphibanki kedam tang aruni phai chokari pen ki Bogosan Municipal Board asai hemalong sami mithang ang hoi kani pangcheng ponlo Pinpur da melo alangli ki inut Bogosan Town Committee of Founder Chairman kedam tang 1988 pen 1989 and Kalitang Baburam be asupo aki bisilo an par sami alangli ki Bogosan Block Education Board Chairman KKC along sami ki khiba mabang phulo Alangli asar bura Kalitang Baburam be kechingsi Bogosan Town Committee Chairman non-banki Bogosan Municipal Board Chairman pensi ang thun bang bomsi pining le thot sami kan thongkebra throk pleng det pen api pu thot alangli asar bura ang thun ang hoi ka chingni thulong apot ningkarong ninggang sampen Karbi Longri Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang EM Sur Jorong par anpar sami tim Karbi Long atum phan ning aklong pen kachuru pajurpon bangso ad hoc committee chairman Sardili B Vice Chairman Partho Bomik Member Horan Timung Member Sanjoy Giri Member Minu Das Member Ranjit Roy Member Binut Kumar Member Joyram Rai laban ki nominated member Rajadas atum methanga sai hem ki chingni pangcheng ponlo Bogosan per Egyptian rongpi Karbi Longri Abirta Kedam tanga ruri phai throkori dokmoka labor union sa sai hemlong palm oil plantations committee Mahamaya cluster atum pen pharanke mai ka nipon labangso pharanke amaya long palm oil plantations committee Mahamaya cluster amai phu Robirambi konchun bang Samson Teron laban kari sang hutum ta chitong dun palm oil plantations aputhak pensi ko son be ra tum ki sompon ang jima lapen ko son se ali ke dunang jima pusi labangso pharanke amai long pen alang litum pen klardak pen pa chini pon dokmoka pen wai song terang Karbi Longri Abirta Kedam tang aru ciklu tadi clear ni tumdak ruzimai bialong por khai kris ya por West Karbi Long Harging Society pen kedeng pon pan or pada jam bangsu aklim kiron la bangsu akmujahin pen ni tumdak Mahamaya cluster singing pulo ni tum sing poniglo ala soni ni tum kado kawe bang thongkeba isi abang ko bang pia phani wai pono la belong soni ne tong dun itum district committee punang bokpo West Karbi Long Farming Society President Harsi Inti Lapen Finance Secretary Ingling Asangho Assistant Secretary terang asahan se sang ne tong dun Lapen ongdung itum dak dokmuka hawarlong Muhammad Homostialong kedu romasar thek muchari bichot lebar ke claim
abang ko bang kidro la pen abang so kising bar long itum ke parman da bang itum parti ki bu pipin pen Karbi ning iswet pen dora itum Karbi ke kidup kilap le ka pedangi rongang lo pon pen abang so ajang thoklim aphan hanam pen itum Bosor makiling uji na bangsa tay kalsi itum la bangsa ni ami padu pono la pen kumudi sangso pen or mana jang tu aklim kira amen pen arong tin dam si form filap tap rada phan ke thanam tak ke bedro ta sinahun dari alang itum tabe nang itum kikem ini hang pote kikem la pena dari itum dok muka arolong mate muhammad aklastar lo mainon ni itum along humrinon tas ni itum di itum na itum han kontak nomor ni bidat po Ili presiden na kontak nomor bangke 9101953238. Ini ano presiden Rubirambit. Ini panang kontak mo lapen sikit labang suarong ide pen tingkan itu kiri itu diglong pula sidingkan silong batai kiri terok pen batai kiri narke pan itu masih ilongi. Silabang suar pe abangke itu mirong-rong dinding koi pen itu kap tuji. Lapen suarong be di lapen channel cuci labang sorong asal kali thom labang sorong edet pen labang sorong ki bangke akibat ini bangke 9 meters bangke 9 meters an phelo nengi asi kiri siro rongri suket idongi asi kali thom adak tabe itu kapre labang sothi kirum long side ki ye phata me kapre han pen jeglok kapre kartie hormuda me itu han utpad of kind or committee pen this committee pen itu ham akijo kapre aklim nang palegi pada soal saya ke klemen asal ke ceng bangke itu ngalong le lang nang kolong le dak ipan nang ko ipan dia terbote itu ham diotek bangko la pena ko berhok nang ko diotek bangko si daso kipi ke pan la pen ki ke som tangka tabi itu cilong aji itu me kono na tapon ko itu ne non blok kan jukim he yang so kim le diotek bo Berpada yotek dia lote, oi sabang pelut po, biji bisi ko na sono. Moyang tutame itu bangke, la kapel jorang la so kumujin sedang pon po. Linlong tangkap diket la sonsi non mo libong market lo. La silitun batai krit ferok linlong budi rononin koi puti batai silong la batai krit ferok ano. Rompis serket pano la mutum la khalote atangkap oleh po. La si mimpi lam lo. Itum sorkar rame anutin bhanma ke borewar side yet ne dasi tum hai chukem duramode tum Karbi ke ta kiringi farwar side la pen ki panong kami tum ke pini la bangso Karbi ke ko panong lo la Karbi ke drom ki pipin pen parti la pen kapre tum tipu je plak pipin si ke si Karbi bote Karbi la bangso kem la penang gusi la bangso lemar padro so kumuti sanutin dami kem la penang kirap nang bangon di tumolong ni tu ba kontek dong orang pelo dak dong mukak mati muhamai kasar orang mendak kardong Ini ada Abirta bangki lan pan chikan ton paniklo les morning sambirta le puthot chitong pon chilenan kardom